say 5 jawo munyina never first one no neko munkopeja monsa nesakra wadwen never Jesus Christ say wura no wagye nkwa empempenso yedru ne nkremofo someone sakra na muma ye preach eye kwa mubakwa ko hye man can't show me will myself through moja. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. He is the way. Mr. Bible no John 14. Young Kabian Chay and Cremo for your Maka Kuwash. Omaka Kuwash Yamonia many at Archimanson. And Kabi Chow more. Before it's too late. John 14, Nebo. Meba me check here. Meba. Okay. John 14. Ebe kika ho nyina. Was say, don't be troubled. Was say, don't be troubled. Believe in me. Believe in God. Meba. John 14 here can you? Or say, don't be troubled. Believe in God and believe in me. Unso wadi kaka. Omu mama kumantutu. Munyu wanyankoponi. Na menso munyimini menso na wani Jesus. Or say, my Father's house has many rooms. If that were not true, I will have told you that I am going to prepare a place for you. If I go to prepare a place for you, I will come again. Then I will bring you into my presence, so that you will be where I am. You know the way to the place where I am going. And Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Disqualified. Was the many or coin no craning con? Or being quite jamming chain. I just saw one of me Jesus Christ. One Kasa Muhammad. And Tiquana Monamson Moira. Munu coin, Moira solid. Face down, Moira. Complete. So be a country more. And ne, Unyakopona meso. Message I made by different. See a message no concurrence. A chresa or becasa. Was say, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Jesus Christ. One kasa except through Muhammad. One kasa except through Buddha. One kasa except through Hare Krishna. One kasa accept through Abu Samsum. Was it accept through me? Jesus Christ neka say. And it name pesekremoni biati ase. Buddhist ni biati ase. Hare Krishna ni biati ase. Abu Samsum 40 ase say. No one can go to the Father except through Jesus Christ. Was it mama kumantutu? Munyu wanyankoponi me Jesus Christ so munyimini na tena bia pi wo meja fie anya sa nka me nkasa me konma kosisi baabi amam na me konma me kosisi baabi a mesan ya ba befa mo nti Yesu Kristo ba wo ba na wo ma mefa nkramofo wo ma mefa Buddhist wo ma mefa Bahai enkanka Hare Krishna wo ma mefa bosomsomfo wo ba befa Kristofo man can't show me. And sooner who woman would Yesu Christ or Chino. Me pesa me catch us who was she solid. And she ran also one would see who for your men found. So what yes, yeah. Some man can't show what when you maybe was how much Jeffrey ho. Ntikramoni bia ya watching untof nadaka. Oh, no wonder somebody muntof nadaka. No wonder. Are you free?
wo mama nto funadaka unza wo mama wo se odai dimechi na wo funadaka mema free enti ne wo no mama beti wo obusie ni wo fa beti wa wasese me wu a menye obi ama na sie mi nti no me jai Kristo som no makonkremo ni ye frano ya prempe ofa yaw ni akoyi ne tiri ho ni ye frano fusani ni ye frano isa sedu because nkremofo ntadaka yeni anuma santifo bi bra wo mu firi o mesi bi wo mi fie o jai ebi wo mi fie so ati ase mi bo mi nkremodi nkra cha wa besere adwonso wo bebu jambale so fom so ati ase enye common enti ne mi pese be katre kremoni bia se so wan sakra ama mi de Jesus samu pe kwan na mo hwehwe no dada na mo hwehwe na musimo hu kwan no kwan ne woni Muhammad o kwan ne ni Jesus Christ it said you be a steam mansion okay no what the gate kesi ato no na watchman ti gate na no so usa watchman no wo gate no obi bi gate na ma na kokofuru window so ukutatu a ode bebo waku ma mese man kan kire ukutatu bi ko obebu sa wo ye kromfo nti nkremofo se de musi su munyame no krono na mo pese mo boro na me pese me ka kire mo so se mo kohuri wo a mo bewu ye be chichire mo de mo kotu jem ekwan no eda ho enne mi bie kwan no so akire wo no hu be bie kwan ne da na wakofa so na wana da wo enada wo kra anya sa dia wode ye okra no da ko ni bu befu okra no oti ni mu no ni bu ofu dia wode ne ye wo so ye no pa na wo horo to ne wo na ase e de wo mama bo fom no okra no bu ofu won se ya da ko bi ja wo kasti anim obi ja wo mayanka obi ja wo besefo adwosuo so what you say and nam some to 19 radinti on say ya no de misrim so pagu mu so ye nhwe yade e ko twi ko breman kremofo be brewie ye nyefe obe ko train station dodo pa sisi kana ye omo yede Yesu Kristo din esan yarewa etutu ahombone nti adan na se Muhammad din tumi wo mu a ensam yade na mugu kwa ho sa kremoni ba wonta jesu okotena kwa ho 360 90% eyan super o bizim super ne gumu so san enne me chira se kwan no ne Jesus Christ asma me ka ti se kuni but me hwe wo kra frijem man kan chira wa minnie alaji na se me kaso no wan fa me wie maduma if you don't know the way today I am showing you the way. Jesus Christ is the way, the truth. No one goes to the Father except through him. Obi nkwe janen chain. I just want Jesus Christ so. Enti nkremofoi se mu koti Jesus Christ. Na mu pija Muhammad ya. Da Yesu beba no. Enye Muhammad na eba o. Ubedi muhemo me se dan nkremofo mu de mu nsabe kumuti ebe ye too late. Nshira no. So yi Messiah me se ne me message is different. Me betna si asesa. A kire se kremoni bi wa ha. Onyame se me nkasa nkyira. Wuti asem ye mabu mfukura. Wuti asem ye nyaye sem. Me shimu kra fi jem. Me kama kira wone. Jesus Christ was what the boy fu wu nye ne fe. Wo pe woni wa gin sakra. Umuma na wo de bo fam no. So what is so woni wo hwa no hu di wonye. Isaiah wa na se Jeremiah ho baby. Minya koteche nam se nem minim se we na me be preach. Ka me be bi so kire wo. Agene ya wonyankopon wo nkremofo wo mo de wo mama bo fam. Na ka ye ken kan kire wo wi a ka be hu be bi a wo gina ka nkene ka be fa ho agene. Me pese me ba kremoni bi atiase. Apart from nkremo esum bi a wo soma enam Yesu Kristo so no wo koje. Esum bi a wo wom aye introduce
asafo nya bakwasia Bible says senya no wasem no eye nkwasia sema wana wayira enti so obi ba to se me ka asem yi na ne bufu a ekire se asenya no wasem ne ye nkwasia sem ema wana wayira na yitumi ema wana woje wonko so what you say mu free na me 5 days a week 5 days a day ohuguro ne to ohuro ne na say 5 days a day nyikom obi timi de no mo bo wa na si cheche wan kasa na wo sha wo nsu no enye light you me se wo mo na enye light you e me hire ma wo adaka me mo wo ko hye Lucifer wo chen dendenden wo pe mo samunti wo yi adaka ba kusiwa ene ne yedi si ni pampempem so what you say da ben mo bo Muhammad din asanti paye kurada mpese mbusam Muhammad wo ye corrupt wo ye medra wo ye Satan ye dinache Jesus Christ na wo dinache wo binya dan kwa ma okra Buddha odu ko jem ankanka bahai abusumsum edemu ko jem akwan ne ba akopɛ one Jesus Christ nti sa wo kotinu wa yira nti so obi mi so nkyerɛ wa ena alaji age na me ka kyerɛ wo se sai frɛ kwan na wodam so no so na eye kamiya ye se e Christopher suru too much se ye be kyerɛ nkremofo so wo mo kɔhye ti de bie so ya ne krokrom ni nyina ne se we are afraid but me person ne me ka kyerɛ wo se either we like it or not nkremofo will persecute us tribulation ye be twitwa ye se nam gitu na de wo ye bia ye ne ne enya kura wo be krokro wo no wo ye tiwi ya ne twitwa nuane de abram wo mu fio ene nam anumodenti montemi nka wo mo asem no me person me ka kyerɛ mo se no matter what you do these people are coming omo be solitia yen Christopher nti shase na introduce Christo kyerɛ omo no ma gye ne sakrantem before it's too late so what you say and now be kremoni no one Christo ni adamfo nso Christo ni suro se obese kyerɛ no kura nani maka kyerɛ no wo suro kan wo se da Yesu beba obebusa because what do you nyina ade na wo hwe wo nua na mana ko wuo wakoyira wakoseye kana kura ne kyerɛ no no wonya aka kana kura kyerɛ no no nche sika wo so ne da e da sebo me bo da ne a wo bewu ewu ne de da mansankom obi ane koye be fa so Mary Magdalene yesi ye de chisel si na pampam say ye chisel no si fom ye de chisel Yesu Kristo nti ye de chisel e de Mary Magdalene si akonwam chisel ni triso chisel ni trim be si fom ni nti bi pesa me ka kire o se Kristo sum no no se wo ye wad wo Kristo sum na opeja Christ din ya your life is not yours. What do life above for dear? Anything can happen to you, Jitum. Ma diebeto no ento Christo. Dansa ebeto wi asenati paye kurekum. Cancer kum. Yafu yadi kum. Enti presa ube wu Christo mu. Christo dininti yebe kuo. Stephen yisi na bo. Yesu Kristo ho danse nti yesi na boku no obia ne kwan obefa so be ko heaven enti nudo ho wasepra mu ka no kure bre ye ne branye sichire no kure nanim ka kire wo mo nyinie no tell them se ba bia wo mo nenam no Yesu Kristo nko ane kwan so wo mo koti na wo mo kohye sa pepepe so wo jai Yesu Kristo achidie no confess Muhammad ya yenhwehwe nyame wo fomu Yesu Kristo ko asamando okoko ye crusade say ko ye asamando nipa omo woni bipie woko kasai ema wo mu jidi ye no wo yi wo mu pie firi ho Muhammad da so sha asase na se
And don't be fool. Don't be stupid. Don't be ignorant. Wise up. Never Jesus Christ. Yeshisha nyame waso. Wamuka wasi Galilea mlante. Yesu ya mungu nisi ya fanu munchai koi. Se ya no obesamba. Wana murunku muna eba. Enti ya njejana na fam. Ya mfiya mama mbo fam. Shisha Christ. Yeshisha no waso. Enti ne. Mesre ubi biya os. Unyami biya osu munu jana to. Nebe sum ye ready Yesu Kristo. Wonene no kure wo kwan ne nkon. Obi nkwa agya ne nkyɛn agisa wonam ne so. Won kasa wo ye nipa wasi fie ya. Wonya kwan edi gate ato ano. Edi kredo kakraka ato ano. So obi be fie obi ko timi de bell bo ekwan no me bo. Oba no omia so ne fie o ya tese obi ba. Na yedai na wo ko obi nkyɛn. Na so wo de wo mfa kwan no wo be huri wo. Wo obi a wo huri wo wonya nkwa. Kromphobia ni wa wo huri wo ya kye no a. You understand wo be end up police station na wo furu bana ye bebo otuekum. Ntia ne nkramofo mo so mo de mo be huri wo. Bodies bahai enkanka ada na mo de mo se mo be huri wo na mo kwa awurade nkyɛn. Wonu so wonye wagadreg. Yamfa secret places mane nkyɛn. Nti no obi kofa Yesu a bedwam no apagya ne nsa. Me akua friye. Enne me fa wo Yesu Kristo yentena bedwam. Nkasofo beka so obi yentena na kwanya so. Kan wo mu. Ba ye ma wo pie be gyina bonten na wapagya wo nsa. Na wafa Jesus Christ se wura na waje nko. Enne sadi no na me kamfo dia ma. Ewiye bremu ne wei akakakra bi no osoro ya gyewa. Ebi atama Yesu beba nkramofo no mo ya akonkyere o. Wo beba bi kro na ye Friday na mo hihye nkramodem na mo ya Allah wakuba na mo tim. Na mo na se wo horo ne mo to horo no na ye kwa. Sanu mpese me ka kyerem. Na se wo horo ne to horo nya honidi o. Yesu moja ne so ebe sanctify wo so. Ebe yi boni ne firi wo ho. Na wo horo wo ho. No way you fit that is this chirema. Enya wo horo na se no to. Enya no ani ahunidie. Die tu mu no ete sai. Nya mo hwe mu behavior ne bi. Se wo nkonkron wo kremoso mu a, mo ya mo hwe mu behavior ne bi. Ebufu pa. Ye chichiri no kufu sei. Ese ye japade ne ye dia bon kremofo no bi se bam. Abufu pa kunima me nya komo ye na ready Yesu Kristo wonte sa wo ye odo nti no se do wo yenko sa wo ho se wo do nia sa wo a wo fa se kan kutwitwa no onkoto so wo preach Jesus Christ ama wo fa se kan tin kutwitwa no na nsai Nigeria memu ho lady bi wo preach kremoni man krante so tata ochi chane guho wochi chane di no ni nyina ne se okoka senkremufo mu nsakra mwaje na mu koshi sister ne de wo wurade mu Yesu Kristo hu asem ti yakunu nshira no akawo so wati ase esumbe na esumwo omtirimu sa ewudi futai ewutiri ni musa ye na ready Yesu Kristo wonte sa wo ye gentle wo ye odo ompese obeka moja gu nti na nkwase asema ye di nyina wo try se dipa da sani be sakra na gina nsa na opie na nimonyam nsamfo ye di wasase sui gay fo atu atese lesbian fo atu atese edamamo fo atu atese nka Jesus Christ bitima pai fam na nke ku wurum na memene ensusu nam se won pe odiboyefo di wonti wo twen se wo be sakra nka kremofo mo hwede mo mutie mala wakuba na dan ni nyina mene na kosho fam ensu wonim se e wo so wo mamu mre ni kakra na mo sakra
nti no de abetena nti ne mi tufo emimpa dwembone ewo nkremusumu no nya komo kuni mame ubeku sesia sharp ubeko woso ye malam nkremu eyi ekiriwe wo ye bio woso ye ahomache didi ebo sese okura koso wasa didi onu ankasa ne yire no me befo wonu ankasa se bubu ne nan ti dem ama ye kuni mame wonu kuru ya susu wo so mawrade o enti mi busamo nyame be no mo som ne sa no ye ne ready Yesu Kristo wonye sakasaka onye wudini wonte sa adwen boni ni nitirim so obi ene ne bate no kasa ma me kwa asori a wosi yo kwa bompa ya mame kramoni ne bate no kasa papa me pese me kwa so ai haram ntuleshi he wo kwa asori wa he me yi wa firi me mam obi timi yi ne me se Texas ebisi lady no Mary ne boy me sa stuffy so wo boy me so me boy lady no wo ye kremoni no kuhia brante boy no so nye kremoni wo ye kristoni no oba papa no so person ware again eba oba papa no so person ware again no oba papa ni cha papa ni busa wo ye kristoni no se no ompe omfa ne ba ne ma no si osa yo obey super boy to obey ya any brother no call Christianity etra ya my boy no ware any yetu ne fo se untumi ntena Kristo so munyaka tu no papa wasama ana no mame wasama munkobom o fa fon friend papa ti say Miss Rodium dia obi afache me pacho ese dia ya ware ni mi kunu na wa se o mo keka ni no sio enye hwe ye da nyame ase no si papa ne wo se wo besra me dako wo hwe ne papa kasa ye mo atum se bibia ba fom se dia na ne papa si kasa first no ese dia bibia ya kama ne papa ya kasa fefefe no sio enye ya chem bibia wo me ba besra no sio papa yi ko no shine ne ni tuo o shine ni tuo ise fe no dia shine batakalim no shine jala bi aguso ne beye ni agi no aduane twa ne papa besra no miracles utu so kodi ho danse sa me papa besra me anadie me papa agima wade na tum enti wo ba besra yai utu so kodi danse si papa yachi a chire ne baby owo Texas o Mary ne bo me sap stuff yi Mary won intro asempa no kan ya bobel sister yi kwa ko bie ne papa no be wuram wo ma wo kura na fe the first time be ma na timi ne na se face to face no ma di nkomo na bibi kura ho a wa ya ma papa yi lady bi puna papa yi ni ten okunu wokunu wie wasi Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ye free police no jira Allahu Akbar eye ne dese wotuma kum ni ba no eye ne de se wo ko wuna wo ko heaven because wotuma kum ni ba no eye good wa ye die fata Muhammad wa ye die Quran pe enti se we eye somo mon kan tra me mintie asombe ne die wusa no wa wudi moja edi agro sa no wudi fu bia nso nko heaven wudi ni bia nsi heaven wudi ni bia nko anne wo ye chiyo nso try ne we wo be kum pa amu nso wo kum ye fa ye ni fa ya brochire boys ye wo mo de bomb hihye wo mo
me took Kramosun. Egu forma mu se mosum nyame batampa nyame hunkunkun justice wono de won die wu no se wono na mosom no Jesus Christ na chi na mudia me to ne nso na to wonom ye wia no wa jeje se Yesu Kristo chi na mudia na se Yesu ba be fam a mon kan che me na mintie boys yo wo fa bombo no de hye no yesifa bombo ne hye wo na ukona ukukum nipa na wu na kwa ye be ma virgin e wo heaven no ware wo wa bra bible no so kraka che say ware ni heaven sabi wash we da abrante ni trimo wanya daje ade bombo hihye ne ho wo kukum ampa na ya na tore bia ya na medi minua no Kristofo ho bia wo se ye ni akokoduro e Kristofo ni akokoduro da enso mati emu no enye hunhunhum show wo di boni akohye no kra no ye de bombo e hye obi hu sefa kokum no nye komo wono hu sade no blast ya wo bi wu no enye komo nso wo te se wo be ko heaven no wo di ahye no hu ikukum by ne Kristo ni ye be kire na dia wo ya wo be ko heaven no wo se hey ada na mudi Kristo so machechire mo ho sa Cremonite heaven so di wa se kafri ne bani ye kafri wo so kunu no ko heaven no it whatever it takes will be kum no ko heaven and so nya heaven wo ko Hades by Christopher Nyankopon hyeyebo e wo John 14 wo se mama ko mantutu munyi Nyankopon ni na me so munyi mini na tena bia pi wo meja fie nti sanka me nkasa me kwakosisi baby na mesan aba be famom na ba bia me wo no musoma wo hobi enso Christopher ne ye hufo adie ye benya dankwa no ni discuss yi ho no pa wonchi was ye Jesus Christ say adie we wo chi was ye oja mo fuma sam firi na munya sa mudi ayi Kristo suma me pesa be enkremofo na de wo musom ne de wo mukogem no wo de akekere wo mu wo mu de som na wedere wo mu asa ne banim no wo foma wo kuno wo gina wa ya la wa kuba no wa dam ni Muhammad na si so wo mana kokuduro mane de kum enti na Kristofo me pesa be kache mo sai se enkremofo na nya Yesu a kamo menhu kamo si menhu nko mama kwa mama mbio senkremofo ni bie te se ye ni bie ya anka me se ba yire pa dia di wo mu kojem no kwa mo hwe kwa mo si fa soso nso ne kremoni sofo o ayi e de say Kristo ni sofo wo be preach kura kire nkremofo so wo mo so ndu mu kojem no su na danfo pa no woni na wadwumum wo mie Yesu Kristo ho asem kakra kura nkire no ntumi nkanda wo so si ubekuno enso wo ye dai a ubewu wo ye dai ubewu nti ebe ya ma so ubewu ewo awurade mu efiri sei eko kan ye nko efiri sei eko kremufu ei mesu obeyi wo firi ne mam obepe paudi efiri ne mam wonu ni asem Your life is in danger. Wo be kum ekum na wo kum no se wo ye ne ba se wo ye wan wo ku ni nyina ne se su ku a wono no wo be ko heavy wo musa wo enkwase agene bi wo ma agene mu kire se ne ba no ne se wo jai nkremo na kokosom Kristo a wo wu a wontumi mompa ye ma no wontumi nsone funu enti wo mo adwen bi se wo ye be ma no wa wo ba na ne ba no ko Christianity a de ma na ni brekesi kura ne se wo a sa kola ne wo so wo mpa ye ma no nti sikiade ni kojemu a na ne ba no mpa ye nti na asesa na de na ko heaven enti se wo so be ye Kristo ni de ne chese wo nya so mfa so wo a onyu bi ma no mpa ye ma no anye bia so bi wo a eni da so bi wo ma ne bia
Anya bia se obi wu se kim na wuti asase so na nida so ma wo enye da wo omwadwene wo mum pitirim eninti no unkodoan ni Christianity man no da wo be po so efri sata mu koso hweye wan hwe yi mesi duane wo be poison kura wo be ku mesi wo be da wo ye fre doctor no gina no wosere no ya Allah akuba sa sumwe ye de ko heaven sa sumwe ye de ko New Jerusalem people some and then come for me kebi achro baby I want na mo dey fasting 40 days mon sori an mo chena mo nidi ebo se so kro kwa mo nidi mo ni mu wi hie no na Christo so Muslim and kremosom sa nkoko na ewuru mu a ka obenya kwan akohye wi ni koke ni dot nso sisi e wo bekọ no se mo se so kro kwa wonya nidi ni wi ni dot no da so da ho sisi ni bope onyanya dia ne to ne yam na wo so wa fa toilet kwan so wo kohye so ati ase wo kwa kohye nti esumbe na musum ne san hunkunkun wo justice wonye fi wonye kunima me wonye mame ko bombo myself ontesa nti ne me ka kire kremoni bia wo hwe me ba mo hwe me pa me sisa kranye sa wu ne wo kohye me ka me kire wo sa wo so wo parent ye nkremofo a enne me pese me ka kire wo se dwane efiri nkremu ma bag so to me ka se ya fa wo ye umpo bo ne fa so wo tom dwane frifio dwane no mo de wo kojem dwane fusena dwane alasan tumika wo mo na wo nya wo jem no mo kwa mo nkonko hwe no nko ka wo frifio wo so mo hwe school mo nya we pope baby je asori dan bi hu kra fa kwete ko senada dwane kura no mo kira kwan Sauti kumasi ya mabage so ko pepe bo hu dwa watakora de baby pa na obedi edine ko asore ne sum nyame hu ni kurem sa bruchen so ene wo ba be due na oye kremoni wo Ghana ne sakra nkremonu nko bibi mu da ene yifri so wo so ya so Facebook preach na send preach ni bi e komo no mu ndi kan po e wo Ghana ho before you get there. Nobody can program before you get there. Nobody will call them. Come to know. And the Christians, we are so afraid. Nkremufu sume do mu koje mu hwa kokoduri kuta wo mu. Hunkunkun wo bold. Hey, nessa Paul no mu the boldness na kasa. Wo mo ye bold, wo mu kujira mu kasa ni ye che wo mu. Wo mo ye yi wo mu ba, wo mu stop bijira bold. No mu kasa. And some of us for person meti and one umbeja no mabupo maguo. Yes, umbeja over yes sister queer. Ye dey me pese me catch us say Yesu do. She. Wo mu dey me dey ni bro. Na be ka onyame asem bugaba because their lives in their hands. See be kunu see be ende won found. So what you say? So onyankopon na asem ntisi kuna inhira no. So onyankopon na semunti so obi chitio obi chenkrante tita inhira no nso de Christopher na yihu onyankopon so wa ba yihu nso yehufo yehu nye komo ehufo bia ntan asam na ye be kan tiri yinu ne be twi ne krafi gem onkanda do we really love these people? And we have to love them. Why? Because they don't know. They were blindsided. I was Jesus Christ is the only way. He is the only way.
and Krabatan so that one also 666 who pay for Mubaku class so why Jesus kwani ye chen Aniti misramo enye nkramofo nko a ebi a wote abosomfie papa no ne maame no na hye wo kan ma bag soku ya anwa Johnny Frifio before it's too late Frifio what janu suma bosoma ye chiwade Johnny the same as nkramo ya bosomsom wa musum yumotumfo yes tide bi o mbegu chiri o mo hwehwe awia baby awia koto baby abosome koto that's what they do Muhammad bi ni wo yi no ho di chire won Muhammad baby o hye no wo twa Yesu Kristo ma ye toso mienu ye be che na tojem woni nkwa nti wo udi na chi bia so woni nkwa no kura ye ba ko pe man kan chire wa menwie na se me kaso no wa mfa ma wi madwuma ampempenso yedru no I was yes chire no kura nim ka chire wo na wudwane je wo kra nko before it's too late Menuni argument bia de me wo ye ba ko pe o say I am the way the truth and the life and John 14 was so say munyi Onyankopon ni na me so Jesus Christ munyi mi ni 2 wankasa munyi Onyankopon ni na munyi Muhammad ni de bia mo fra Muhammad se wo ye komshani so wan hye nkomoda nso mo so wo ye komshani Jesus Christ nante poso fa nipa bone bo e wo poso onyane ewufuo wo de pano e ma nipa mpem num pano num eni apata wo de ma nipa mpem num eni fish 5 wo de ma 5,000 people e ma asim fufuru we kai kentamadu mienu is unbelievable si ye kan komsheni dia won Christ Jesus Lazarus winna Jesus Christ ko jira ho frɛ ne mani pia o baby no moje tuno mikeka nkomhye bi tikramofo muso munyi bi mreme die Muhammad ye mo ponti fingers ma menhwe moje tu ababa wa fi hie to mienu doctor sibi ni wa wonchini wo so waton na ho die nyina manase Jesus Christ atadie keke na tadie keke na tadie mu anu ne keke o keke just a touch like this just a little bit like this moja ni di chi echa but in you se ni frani ya wonu ni fram wa yari ni fra Jesus Christ tinani wa mabubuafo sori wa makotafo hufi sa Jesus Christ na make for no wa your life transformer mi hu se Muhammad that transform will be your life se ka Muhammad your life transformer ka ni na chinsan shi wi nwa petition ka nya da se Muhammad your life transformer ka ni na chinware enum ne nan se Muhammad wa your life transformer ka umubu na imu dem malam enye kuni mame se Muhammad your life transformer nka umubu na ngu dem nyesa ka wa banko forma Jesus Christ one the life transformer who did a chia or transform our life I feel will be shiawa first near flow chale to say hey KUB now I have but Jesus about brabuma your flow was suffer who you buy a flow suffer mommy because we're a life transformer or best sound San Jesus Christ no I will we and answer so sorry or no one some make there was say wo kwako sisi baby amaye no wono ne wasam na ne meka kire wi Jesus wasam na ne meka wono na yawo no oso abofo beto onwum osi a wo adwen kwana ma David krom wono oni edi ne ko kire nsium ye bo na su abubro su beka se we ni me doba oso mani sa Jesus Christ na meka no ho asam kire woni
shisha wo nkwaje na osoro ahini na ben yesu ma me fa nkramufo wo be fa true Christians ana wo ma me fa asore kofo wo be fa true Christians wo me fa Buddhists Bahai Enkanka Hare Krishna aposomsomfo no wo be fa true Christians Omo machi Jesus Christ said ye mo koyema honkonkon abefa nipadua na diso omo na wo ba befa omo ko nti na Pentecost foto omo ye besa no se Yesu Kristo nyame ba no ba ye ne no bese wankasa ye besa no se Muhammad Yesu wa nye Muhammad oh no Wonu ankasa kwa wo salutu Jesus Christ. Wonu asa ka kira mo sesa mo nti bibia se mo nkwa Kristofo nkubusa wo mo. Na nipa bi wudi na chi de wo so kire no oni dwane kudi na chi. We kire se Jesus Christ so say Muhammad. Wo sesa mo nti bibia se go back to Christians. Mo nkubusa wo mo sa no mo ka. Muhammad ne say nkramofo se mo kenkan Quran no na mo nte bibia se mo nko Kristofo nkubusa wo eni ti ade na oda so tinkramusum adai na ajia oda so tinkramusum makutu a wori suman se kramusum no se wonkoko na de mo ye adwuma ajia ka de duru be gu aduane mama malamadi se de be ya wonko ware bi meka ho mo se de muti pimpim ena mo ya ma ye Kristofo asantifo be bira besuam si ye kan wari suman pa omo mudi mutintima ye nkramofo ma enti se wo mo som no se ye som papa de wo mo ko heaven nko mbetu wari suman omo ni tu wari suman experts so obeje ukuna sister koda and for baby I could just go to sleep ehum ni aham esro forma sase so sase ase baby obefa obeje no so fefefe he wo mu nuro ye chi nyina wo kunu sa tumi wo nti wo mu si wo mu to wo mu nuro sa awade no kora na mo mu kwan se wo mu tumi ware de wo mu pe no still a wo mu yire no wo mu bonyu so enura wo mu to na ibinum de se wo mu ma no enye common enti sa mo som no sa de mo ko ni Jerusalem nka sei ne beba nti de bi onam ho adwembone na ye ni tirimuma adwembone ye kremoni ye nkantre ne se wo mompa ye manatamfu they don't know so obeto sa wo so wo bompa ya motamfu kwa ne bubefu obeka so wagim wo no you don't believe say ye bompa ye mayatamfu dabi wo mo de if you do me I do you that's them. So what you say? Jesus Christ is one to say. You're born in your nature, or Basasi so baby woman. And into ne, one on a make come from the dynamo. So who fire Jesus Christ? So who run over Jim Kwan and then make come from a man. Say free Cremosumo. If you make him farm, Mamma Hobby. Jack. We are Baba wa Branty. No parent to me and Cremofo. Ni ye force se free na me to frifio dwane to wasi sa wo free na consuming Kristo wo kwa asori am fa anya ba bi wo si yo mate emu nkura dwane frifio wo mo so wo fa anya ba wo mo fa wo ho na wo di wo mo chia wo be kwakohye so wo say wo be po brama wo fa wo nya ba on fa no ne koju kranko ne nkoji wo yi e ya nkura oso yi no ben akaka krebi no oso ya je wa the Jesus Christ and na bofo the was sebone to turban to more day 4 corners of the world and ya come on anything is now sabre we nya na me mama ekramoni me parents yen kramofo se menya yo me da mi suku hwe se menya yo me kume se me da yo me say Johnny to free ho yes so America na no mu New York to free New York go different states so papa wo hwe ne ne frustrating order to ne so wo hwe no be ko
Nyankopɔn sem so se di wagya no nani wagya no nani ndi ode ko heaven na wodi ni sa no enye di ode ko gem di o se besoma bosom enye di o se bedi na chi soma bosom ne chichi Nyankopɔn no enye di o se bedi na chi ne solity a Christ enye no bi ho asam no mu kan woni no mi bi ode be no me no me no obi so ama why na she ne kenam no me na ya adwuma eye Jesus Christ Jesus in was sorry etia ni enti no me no ko fa firi hin no aka gu abrabo so wonne bo wo wonka febu ese fataman but me say so wo be show tenchen se ko nkremuso mu adwa me firi ho no wonka se anya adwuma da no me eni nyina so anya adwuma onyame tesoro wo se wo gina na ginam obegina wachi solid so ati ase nyese uko tutuo wono so ma nkwa so ndu ukukunu ye nyesa so ati ase wase wo ma ugo Kristo na wo be po brama ana wo be kuwa dwame firi ho no me ko himba ye nyina won kan so anya adwuma da enwa kida me kam kira wo eninti ne me kam ya kira wo ne jane to Jesus ne ko sra nkonkron na wo betra wo mu wi no ma wa hode a wo bo wura fie wa ko preach wo mu nti sa tam no kuduro no mu twitio se kan ya wu a wo ko heaven because so wo mu atimi de bomb sha wo mu so wo mu kokuma ko heaven dia me say wo be ji Jesus Christ dia be bo abrabotra ne na nkonkron metna wo mu so nkonkron ya be fa wo dipa dia ne so say wom wo yi hu afiri mu afi na wo de Bible ne sha wo moto mu wa ko fie ho no who kwano ka who some life down some you kuwa no who heaven yes by some be kutubo the Christian and Christo kakra if you ask kakra dia please don't go there men try kura minima branti bia na so for weta bonidi sule minim sule pa minim ni papa na obo anwem wo ye omo bo anwem ni bi nti se sankofo no so wantu hu no kretim pa se pa se obeson Kristo so na kwa wie wontumi da na nka wo se Suleiman ni da ho na ne papa no bo anwem wo ne papa na na tie balam sonkofo eba omo de nkokọ ye kum wo mu ye nuro nyina no enam se no ne papa ne ye saade ni nti no no wo ye involve eno obe sakraye no shasi so wo preach kini kwase wo play games e wo omo side kura because no omo ye omo worst enemy na wo se ko ye ho so adwuma so what you say me se wo maye sa wo mo jejina wo mutirim kremonia wo be frin kremo ma wo betime gina Kristo mu pa no agesa wo pa wo chi 100%. Sa wo be ye kwose ma nkwa Kristo so dia me kam kire wo be sa hwese me kam kire wo be ye mobo wo mo be super face down because wo mo mfa wo ni kan na ye niema nto wo ye kremoni na wo ba Kristo mu ye pa ye ho chi 100%. Ye nya one save is forever save. Ye nya de wo se ya wo mo tomu no de wo ye no ye nya bi wo mo fresi fi no kontrobo de Christian ye nya bi wo mo niema wo ye no one save is forever save ye nya bi ye complete sanam pesa me kam kira ye de ni den ani Nyankopon suro ne bam ne ya nanti wo nyame akwaso pepepepepe yenye Kristo kakra wiase kakra sa wo ye kremoni na wo ba Kristo mu ka wo sa wo ba no fully 100%. wo ba no Kristo fo na omo wo bu dada na omo bo brafunu no mfa ho kra me bo omo yes because wo di epam no enye bi na epam won nti sa mo ba ya kremoni bia wo nani abre bia wo ba Kristo mu wo ya aggressive ne life yi da nsem wo ya aggressive pa wo mfa ne nyam sum ni agro gisa de wajibi Mr. brother no ne papa bo anwem nti ye nyina wo ye Kristo ni na ye nwanwa
Se brother ne timi ye Kristo papa ne ti wo akross the nine wo ba anwemu amanfo ba ne nchen ba busa sule asam na meka ye wo wi o preach ya wo be ko wu no na afi wo no nsa because they didn't stop what they doing wo mu ye ya kopim tam binya no nti se na wo se ni da wo baby ofire no wo ne wo se wonye a Christopher no ono no de ni different nti kremoni bia sa wo ba ye meye ye hu kotubu de Christian ye meye one save is forever safe yesun so ye hu mu nyami gira yinam sana ntina kremofoni bebrede omo ba they can survive because wonya ba se wo ma abusua ni nyina se wo kura nkaye so omo tese wo kura omo be shifita because we haram so what be chiwade ama wo enti de be omo so wo penuro pa wo ko ha ne nkran kura wo be ko abusa de pia so omo na mani ni ebusa wachi u Christianity no ni ebusa nti wo snepo kakra bia o case wo snepo ke to be say wom o case nti kremoni sakra no ba Christianity ye me bo brabo na Joyce blessing mu boni bi nabi gift yourself mo brabo no ye me bobi nabi saminu mo brabo no ye me bobi ye be ya aggressive said ye be ya hunkunkun jaye anye sa ombe super because the bia wo wadwe ye so we Kristo ni wo mo no ayaka me boy wadwe ye so said ye me ye safe one day is so no wayaka 24/7 omuchini omukọ omabosomi so no omumalam so nyina omubusa wase wo munko nyina ye ka kuminantwi kumudwan kumakokọ ni nyina omutwa muti so enkosi se wo be sa be catch on say you are so stupid so kwa sorry to omfa born in China come back to Nkremo nti sa obeya Nkremofo pa o mu firi Nkremosumu no wo mu gire yi pa na da so gire Christianity mu sese ena nyame so ye no kwafo se so wani ne nzaka Nkremonia immediately na nkonkura abam so ati ase wonye jane sa no are aggressive na the life than some last might be Arab country ho baby was say ISIS so why no ka ho ne papa no na organize ye no no be ye chief crusader na nya kono praise you na Jesus Christ koda ne ho di kire no enti se wo ma ye word a wo mu pene kunu ono so ya aggressive so wo be kunu kura wo mfa ho enti wo ba wo nekede wo mu secret nyina gu abonte brano ni Kristo sum ne nya samenum de ne bio enye Joyce blessing ni wo mu yusu ni bi dabi enye Kristo fo na wo shata de enkata ni koto de dabi o nti na baye mu bebre wonwa me se wo baye one service forever safe wo betra Christianity na kremoni frizongo aba na isa aba be sakra ne ebonasu na nkonkora betra ne mu no sa ho ko heaven na at Pentecost sorry the Methodist SDA Presby Baptist no wakoshe because we could trouble you me come chiro sabre mpempen so ye du no ye nsum nyame ni o ye deep sebe kum sebe ode ye jire mu ma awrade ye nyi nipa enne me hwe me nuan mo Kristofo a bibi kitwa bi no pa ba na mami ana trust say the baby adrun dia ye de pa o say ye ti enti wigi say enti ye hye bi na say ye nim so kra ye timi twitwi ni ye trust say ye ntimi hye na mo di Kristo so ma chekere mo ho sa me se wo de sa nkonkro metna mu da o mada wo de one service forever safe asoro okoka ho ko okona so fo se mu fa sikamna ni ntonkonwa tua boa wo mo maye ready no mo nko heavy na wo kokoshe nsima wo di yi wa no nti obi ba be aggressive wo be ko heavy wo be tena kremoni e twa ne fruma e wo nkremum etu ni din Isaka
no be sound who fu say nani asana o me ba be sound who no what na presby Pentecost if one save is forever save etwetwe wani ma we e de say wani echi akoye ya woto akwose sabalu ahihye wo nufum aba be gina wo akeka wo ma reso akasa wo yesofo maame agina wo ma okuso na wo jense etwetwe woto a wo ba fufu wani aba gina wo sa wo nkonko tu mu abekeka tonso a enfre wurade no wakɔhye simple say ya nti mi hu a Christopher bi amaba na me hwe de mo de Christianity ya na mo ho ya mesere sekramoni bi nya de mo nya ya nka Yesu no kura ka mo hu no ka Yesu no ka mo kura ka mo hu no na mo nam mo ye busa wa ye Christopher na wo hwe obai ne ya bia ene de wa ya no ho a wo dwere ho nti ase wo hwe de sister yi wa ya no ho a wo de nam ho a because of bonasum no mu jambales de waya no wo de gina property enim to nwum so no so ye Kristonia na nyame to sora na me wra ho wo hwede nkofo bi e de sum bi akekere wo mo a wo mu de wo mu pese wo kumkura na wo hwe wo nua Kristoni se na nimre Christianity na nimre de wo so ye mawurade na wo ka bibi kura fa ho a na wo de nsem yiyi na no a na no ho sere nkemofo no ebi ayira ne bi so ko heavy o me pese ko Middle East ko yade nyame na nkasa ye evangelism sa so fofo mo so no POP mo se mo ntimi nka nkemofo so mo nsaka nti se Jesus na nkasa na da ne ho di kira wo wonana mo presence ni nyina wonam woda ne ho di wonya da ne ho di kira so se won na wo boda man complete ubia ka hwa wonti ye be kunkura na wo ba se sa no hoye he se Middle East wo nkanya bi si wo honye komo nti wo de tra ko Egypt ko re ba bi ni kwasi bi ya no bo Yesu di ko ni unyame ye no ko hwe evangelism of Jesus Christ wo ye wo ho sabo nka mun ko re nti wo de mun tena se na Ghana fo mun yi mu ho ano one save is forever save me send New Jerusalem mumbe nkremo me se be ba bejeje mo friend bi akoma wo mo enna ye cheja ye de to o ma sore dan mu ye shir so still nkofo ye aggressive ye kuma bi no wo mo ma ye timi chechere wo bi ne de na boduam ne ye kum ne yire ne manyina a kire no se won deny Christ ye chechere no ne de na boduam ne ye kum ne manyina a kire de sa won deny Christ na still no ye aggressive nso ne Ghana for Christopher what age what dimrika say ube dwane ube deny Christ a kire wo sesia wo ne some of the lifestyle deny Christ mo lifestyle e deny Christo anamuni dia moya mo ho no e deny Christ gift yourself dia waya ho no kire say we deny Christo just blessing dia waya ho ya wo so to nyumi e kire say we deny Christ Florence Obinim, dia waya wuya, what bombesh, any green, yellow, any blue, a chance what deny Christ. Monkey come on Nimanya Misumpa. But in one day pa, mopo. Dear Nema Christopher Waye, Miss Motito, Ninkam of West Ham, who heaven. Mr. Da used to be surprises, be see about one obey a mopo. Who bet on your woman too? Ye ye to Pentecost, ye to SD, ye to Baptist, ye to say so for Bapa was your woman too. And next Saturday, Munko party nothing correct your moon. Munko Jew, they call themselves Christians. Watch or be sent at the fees was I could eat in the meeting. Or be sent at the few as I could yet every day. Yet it's the clemony at the number diem. E woni fie ni asesa na yere ne ma eni yiku mo show wona ni so fili gadochi se won deny Christ ye kum ne yere ne ma still wona so kuta ne mudi wo so won deny Christ nso ne mo nanam ha mo de mesh ni use ebidan fo nku mo sum mukunu no mo sum anamfo mo sum abusia Musum sorema, but Musum Christ.
Deɛ mo kunu no mo pɛ a bedi di Yesu atemeno na moye. Deɛ mo namfofo pɛ a bedi di Christ atemeno na moye. Deɛ mo busua pɛ a bedi di Kristo atemeno na moye. But deɛ Jesus Christ pɛ deɛ nyɛ no na moye. Enye no nyɛ no na moye. Ti de bia mo sa mo ho mrane. One save is forever save. Na mo di akyire. Na mo di akyire. Senkramofo ni bie ti se de ye bie ya. Mesika Yesu kamu nya no. Kamu hulo ko mo mamu kwan mo metache no. Nso ne. Wo hia Kristo ni ba esefe. Esefa nsa wo minimu na figu ho. Wo hia obi a wono ne se wo ye Kristo ni no a esefe. Nye komo. Se mu bibia paka bag na ko Middle East for ni ko ade. Ko hwe se de nkramufu go through. O ma dane wo mo ho bedane Christians. Ko hwe se de wo go through. Ebinom ya underground no mo suma wurade. Ebinom hyehyase. Ebinom hyehyase underground. Sunday na dru na wo waba wo be hye de wo wege go ti so na wakeka wanima. Wayi wo wege na gu so na watade finsha wo na wo di kudi di wurade atam. Wo kwa de wanya privilege obi ama ho mebo. Wo mo de ne de wo tete underground. O mo hyehyɛ nnan na se. Ni du Sunday o mo kosoma wurade. Wo mo hyehyɛ underground. Bibi ye kire no mo twa money. Me se wo mo nsuru gujam, wo mo life the line. You bit to bomb na blast wo nyina. They were still there kutakukudro. E kutu awurade sore no every day. Nso be no, yes one save is forever save. One save is forever save. Ni yedi je ho mena. Yesu Kristo ye no ba ku sei. Because on the mra wa hye ni ni so. Nti heaven, oh, me say, ebe ye dwe, nti na me busa. So we Kristo ni. Na wonye de awurade Yesu Kristo ho pa. We vomit. O se ko trouble dwe be fe wa famanum. Mumu bebre mo ye vomit. O gina poppet ho to nyum so ye vomit. Onyame wa fe wo kra we ni pasa o figu wa wo ni wo fie me bo. Onyame so onya aboa wo no wa fe egu adi ne fie. Onya fe to wa wo ye disgusting. On fa anya hwe. Wo ye fie ne na oni Yesu kra kaye. Enye na wo nya nsakra kra na Yesu wo se wo ye fie a wo mobo. Enti me me kan bia kiro. Empempenso yedru no yenye hu me na nye one save is forever save. Na mi kunu se man kwaye minufu a. Bobi stand here bay. Man ko twitwa nye bia ma minufu ye nyere je obi jame. Mi kunu se man kwaye Coca-Cola shape obi jame. Mi kunu se man yesaya. Mi yere se man yesaya. Ai! Empempenso yedru. Wa bra sisi eso yibomu. Obi e preniti o, obi e dwane. Nti no se no men kan de ode no ho tu nipa so. Obi de no ho atu obi so ye boniti awurade. Obi o ode no ho atu obi so. Kremoni bi ko asore ye ko che no ne asa bon. Me kan ye dibi. Osema me ko asore a. Aje se me wiewia me ho. Ne se minim ne ye che me se me ko asore ho a. Ade a ye de ba ye me. Nso na obi enya free. Okwa asore obi emusam. Nso wo so wonko. Wose wonsi ho. Nko akwa obi emusam nso wose wonsi ho. Bible no wofa obi enkohye nso wose wo miemu mpo na nkapeso wo ndi wo mu. Mpempenso yedu na gidifo ene me ka bia kiro. Baby yedu ni run for your life. Sabre we ye ntenase manipa ye tenase ma Christ. Sabre we ye hwedi unipa de ye deny Kristo. So what you say? Sabre we ye nhwe ahokira ye namu. Ene ahohihi ato ye. Ene sika bia ye nie ba bia ye nida. En deny Kristo. Ababawa. Ade na uti Kuwait. Na we Kristo ni. Na sika nti uma kremoni no da. Ade. Sika nti. Uma chiwade ntese. Wankasa wo mufra wo haram. Wankasa uti we. Wo mufra wo haramu. Na wo sane wono echiwade ntese kodi mojafra. Sister Ade. Sika ben kwa na wo pa. Edi nko na wo pa wo nyame wontumi nyama wa.
Utimi stubu low sa te se kapeta yeti so. Ija wo huma kremoni sir wona wona no wo mausika. Ade. Sister, ade na uti Egypt. Can you but say u Kristo ni akoda? Pentecost ni ba. Na utimi stubu low te se kapeta yeti so. Na utimi ko wuro wada jaso di kire kremoni no no ba. Ade. Hedi na house anu. Who ye your mental problem and say si can ni bre na ye osano subai be na da de hu bai na betra wo musa no ene ye gugu bi maso echi wade e boman ene Kristo di fere so be di na deja so ama kremoni so wode na ene Kristo ni bati asore dem to nwom na ne mpana ye kremoni so what you say na ne mpro eye kremoni wo sisan kofo ye no munni ayere wade wu because wo beda na wakoma e de akoma wo munyame no. You don't play games with them. What background no so wasakra na ye hwe no for some years. Ye share how aggressive he is. Nso we die da bi e di 4 day nti mame bra ya ba o ye kremoni wo ye Pentecost meku pani brother no articulate si wo sika wo sisi abrosan eni nti wo timo hwe nyamie no magya wo baba yi e de da malo so wo mfa no nware nyame yinsi na chichi o minime du frupa ye mame no mbi e du frupa do kro wo ma di 4 day adi 4 day kremoni abranti ni sikanti no ogya ya kosie cha no de na man so nko wa ni eni bi wo tu be kona obani e friend Fuseni asama akwose prempe ni e friend Fuseni ni asama no shim kola no so fi wonchen no wakoma makoma Muhammad nti akola ni nyini adwen papa bi ni tirim udi agro be twitwa me kam kira yes tubulo masankofo wi wa bra they call us say ye haram ano to me ti me ye haram ma wo mo mfa me nya boge no mo de ma ye soan me ye haram ma wo mo nso sister isi kanti o e ku free it say alaji eyo I'm free alaji e say ya prepare no wontua fina something free onko hello ya alaji na ozo be bada be na se moni oda na wa nya mami o o si ya jasa ese kra miniska mi ko salon kra se ska bi enkuta me o de fa mobile money ni bitu anti we bada be okay na ai flat no makobusa o se me ni me mama ne be kwakotenu Ansema ka cho se won me papa wu ye nti ti makobusa flat no ahojo na wana ye yi kakra unse baby ete no amanfo ke kansam dodo unse last say wo be pake o kana boys bi no mu ja no mu jibi nti ahojo ho no ma menya flat ni bi ti me ma me beba ho bi o won haje wako Pentecost minini nyina na kwas won haje o alaji jaisa yo enti fatu mame why okay okofia onu fie kwa no friend man ante yeah ai mini alaji akasa o so be han flat na ma ya wa hojo ti mini unya na be kwa kwotran na ntemfo abusuafo ni di okay now why oh sorry emeko for mo your program okay ene mami nya meku mame wajipeni koda hu nyame ase ni kunu na wu alaji ni be fa ne ba high flat amoma kotenem meku mpani fo woka hu wo kotenem sika ni brentio mu jane ba no de ama alaji wo jane ba no de ama alaji na alaji ne ba na koda no ma wo
no what if you alaji ba was mercy. Alaji do feel was mercy. Pentecost ni bao. Baptist ni kola. Presby ni kola. Me in some ways me kase mebu boso a. Ehun fo aye die pa no enye komo. Enye komo. Nkremofo no mo kodi nkremu mesra mo mmra. Wusu a woni kremu ni bia wo ba. Akola no kodi nkremu mpekwan bia so ne yi uba no fa no ma Christ. Esro ne form try your best. Ne introduce Christ ma oba no. E minim kwan kora obefa so benya akola no. Kwan bia obefa so bia ye ntem. Dan oba na ko mama Christ before it's too late. Hey mama no chomini alaji ne wo ye no. Se me ne wo mienu e se wo be fam kola no me se kwan bia so try na nya wo ma no ne kum wo makoma nsisa wakra na mo be wi a kum kola na koma fo mama Christ before it's too late. Me come chira wo empempenso yedru no enye fedi agoro na nkade Kristo ni ba se ka wonkonkon timu a Bible so obi ntimi nko hoden fo fie enkofom ne nioma mfa gese wo kekere hoden fo nansa. Say you no crepa, so what they for it to one. Nkalaji better be won to my day. No ababa do have a face down. Timinya butre. He say make us a maybe we had mumpra for a cremo for me. Alaji sound brown. And next Saturday is our friend. Obi cross and one hoko. So near Laji Yadako. A china large party be away in Tikrausia Saronko, maybe. Mumu bebre mo kasa mo dedem nya laji na atama mo dedem. Mumu bebre mo fie ya yesisi enya laji na atoto. No mu di o mochi. Chese mo pade mo so mo anu ede. You know how to tricks, trickese. Ya dejiji ni pesi kedi. Na onim se ede say odwan. Odwan se wo ye no ho yie no. Onim se ni uradan no wo se wo se ni uradan no onim se ne ho nwi no wotutu no. Wadu na ho akuchichi ni uradan apon chichiri wo se ni uradan no wonim se ne ho nwi no wo kuku no wonim se ne ho nwi no wo kuku no adi fodi ye ne ye maame no enne me ka bia chiro nkramoso manya so Jesus Christ onu kuto na wudi na chia obenya dankwa wudi Muhammad e chia okohye manka nkyere wa mimi memfa ho ne mpempenso wadu wo nkramoso Wako meka systems me mfano. Me say that what genuine from Christ. Or say I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Jesus Christ. Nti ne me can be a child. Untiasia kuku, untiasia kokoto fundaka. Lay yourself in there and bury yourself. Untiasia koko shake. Simple as ABC. Na me catch us ceremony bi ni wo so why fasting that mo fasting na nye fasting I did it for how much 5 o'clock yes I did it 6 where you fasting enye kura ma ya mu ntwakuru nti na mo wie fasting na mo bebre mo wu tem mo de mo ba o mo wie fasting na nkamufu si di si wu no during fasting no kura nkamufu si di si wu no nyakom en ha Upe fasting bia ya bra Kristo mu ni ntro se this year fasting eno kwa de me nkyere wa kiri kan ko in September ko Eagle Hour e wo Pillar of Zion ko na ko se wu nkyere se this year fasting ko no fountum dry fasting 5 days ni ntro se this year fasting dan de mo ye ndi akonkyere mu nye bida ene me kasa kyere ba dwemba nya bakosia empempenso ye du no Jesus Christ he needs you so wo chain Nesru ije wa na trumpet sha se sanu a unia no yi enne ma howro men safi moja baby bia video yi beko obi bia obi tie bi a won som ye wrade Yesu Kristo enne ma kamfo Jesus Christ amount o say I am the way the truth and the life no one goes to the Father except through Jesus Christ nti se wudi som bi achi a dwame ne be som ye wrade Yesu Kristo sa wote meni na wo ye so denfo na wantia ene ma woro men safi moja eno me no wawie me no ni asem ka ho kohwehwe Yesu Kristo pe good Bible based church na fa ho kokodom
na wo kono so enkonko ye one save is forever save enkosum joy is blessing mu Christianity ko trubodwefo no enye no bi na wo koye so ati ase wo ko sori akata otiri so show secret kusi from nkoyi otoso nkokero bia nko shata di mpawo no fumu mfa cross ntum dresses se obi a wo modam na fa kosum ye ready Yesu Kristo na muti masalachi wo kra me hu so obi a the miniskirt akoda ka wo be full speed di sule e de na nan be ba bo wa mu obu jambales nti mu ba Christianity a mama melene one save is forever save for no mumra sa life the line na mo mesumu rade honhum ni nikurum no mfa honkonkom free medom na munye unique anye sa na mo bedi di kosia man kwa Kristo somfo na chidia ene mo amamu kura kaye man kan kire wa menni na se me kaso no wa mfa me wie madwuma ene me kamfo di ba ko pe woni Jesus o se di oje ni di no obenya danko onyira Bible kan John 1:12 was the do or gen on Jenny Dindi yeno, one ma won to me, so may you Yankopon ma. So what J. Yesu Christo dear, so no kwanu Yankopon ba, or Babetnas as is woo a woo ye, the nonsense was sorry ya, or sa call ye munkum befa no coin. So what Jesus Christ in it, now father so we are no clan or gem quan, was so the to me bedroom. Obama to me, I buy it to me what the bedroom. Nti ne baby a wo bia ma nsaso fuse netu miss fuse netu misuban dada mabrabo dada minkre musum dada mineye dada mi yenwi as Jesus Christ mejai enne meti wasem me hu sese wo nkuto ne nokura okwan ne nkwa obi nkwa gya ne nche so na mo so enne nti efi ne kure suban bia na mi wom abrabo bia na mi wom esum bia na mi wom ende mejai Jesus Christ me fa o se mi wura ene me kraje nkwa betra me mu fa me ye de wo pe na tro mi din e wo nkwa wo manum fa wo moja ne so me so ne pepa me mu yo ene me boni bebrebe ne fa me kan wo ma no ho me da wase me hyewa ni monyam sa awrade Yesu ene me soso waba me nsra ba mu me da wase se waje me e wo Jesus Christ di mu amen empire ya mabui bo efri ne dikui shushe Jesus Christ shushe pa sorry asori papa nya obi ni ma sorry na me kam for ma wi nya sorry nya adifo atrofo sorry na me kam for ma wi shushe good Bible based church na fa ho kodom na enkosumu nyame nyani kosumu nyame te se obi a mitiri ni fie na obi hu no nka cho sese kwa ana na wo de Kristo achechire wo ho saa kan fa Yesu Kristo ko wedre wo se ya fa ne chechire wo wa bra wo be ye chechire bo unya wum kura ne che nipa wo de wo be bono enye ade konsia man kwa Kristo somfo ni bi se wo ti Kumasi a me kan fo Pillar of Zion Church se deeper life so ho ka ho fa ho kodom Pastor Dudu Yesu we very good Sanye sanswa me kan fo Pillar of Zion Church nyankopon ya adoma kwasi wo ba bi obeku bi obi asore ni bi me se di minim no sa wo Pentecost asore dai bi so a wo wo mususumu nyame wo muni ni kuroma fa ho kodom sa Baptist asore so na bewu a wo hwe wo muni ya wo musumu nyame akọ heaven fa ho kodom asore bia wo mu Jesus Christ tu wo mu di ni mra sem so me kan fo sa asafo na mo nye di for na sorry nene u Bible no fa yonko nete wo no kuretim boni bia utim bia dai e ba no obusua no se wo ba ye Kristo ni nti wo mbepo a koto student mattress ne ko pa sorry da ho ba bi da kan fifi okra ne kokko ni onyame mumpu ni mpu no ode ngoko fisru bedomo no kuchu udi wo nkwa manum a ama wa hoden ni tumi na nso de Bible na hye omotom sisi ya de wunyenya hoden ti back off kopem so de hoden ni be fisru be ba bedomo na nso akwakoka bi a kire wo na wo hwimo mo so kra afrijim onyame wo nhira na onya okese se me bae nsima me kan wo bra waso ase na wotie kire se wo penkwa misire wonyame se
Onfa nkwaje mfiri soro onfa no wo mpa ya wonyame ontio se na sema ka wo John 1:12 se dodo a woje no woje ni didiye wo ma wontumi so meyi onyankopon made a erade wasem na waka wo so wonye nipa no wadi atro wonye nipa no waka asem anu ho ma wasem enye ho ema wo ma e wo Jesus Christ di mu amen. Asole. C'est pas ça, vous allez vous